nas, ponovno smo zajedno, poštovani gledatelji. Treći pregled i vremenska prognoza iza nas, pregled vijesti, a pred nama zapravo još neki 50 minuta zanimljivih tema, gostiju i javljanja naših reportera. Za kraj tu su i glazbene minute. Nastavljamo zapravo tamo gdje smo stali, udobno se smjestite i ostanite uz BHRT. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana otvorena je virtualna soba na temu Vladarice Balkana i radi se zapravo o dugogodišnjem regionalnom projektu virtualne stvarnosti gdje imate mogućnost upoznati kraljice, carice, vladarice Balkana i to kroz simulaciju zamkova, priča i događaja. Nedim Puriš je otišao posjetiti zapravo ovu izložbu. Nedime, koga možemo zapravo upoznati i kako to sve izgleda? Dosta toga, Zvonko, se može upoznati, pogotovo kad govorimo o historiji naših krajeva. Možemo upoznati za nas jako bitnu Jelenu Grubu, našu kraljicu. Iako je ovdje jedna, maketa lutka koja je napravljena sa jednom divnom odorom kraljevskom koju možemo ovdje vidjeti, ipak istu ovakvu možemo vidjeti i u virtualnoj stvarnosti. A naravno, taj lik utjelovila je Selma Alispagić, naša glumica. No, kako to sve izgleda i da li muzeji zapravo su toliko i zanimljivi, pogotovo mlađoj generaciji, jer znamo kako kažu historija nije baš toliko interesantna mlađim generacijama. Upravo nastavku o tome sa Bojanom Mijatovićem. Želim vam dobro jutro. Evo, vi ste i kreator same ove kompletne video igre, odnosno virtualne realnosti She-Leaders kraljice Balkana, odnosno vladarice Balkana. Šta nam prikazuje ta virtualna realnost? Je li historija postala dosta interesantnija? Dobro jutro, hvala na pozivu, dobro jutro i vašim gledalcima. I rekao bih, postala je dosta zanimljivija nekako iz te naše perspektive, jer mi smo udruženje DigiBa koje se bavi digitalizacijom kulturnog nasljeđa i nekako modernizacijom na neki način možda pričanja te historije. Za to koristimo virtualnu realnost. Za one koji ne znaju, to su uređaji koji nam omogućavaju da se nađemo na nekom drugom mjestu, u nekoj 3D kreiranoj realnosti kojoj čovjek može da ima apsolutnu interakciju i nekako osjeća se da je baš na drugom mjestu. Njom se pristupa kroz virtualne headsete, virtualne naočale koji su u zadnjih nekoliko godina postali jako popularni u svijetu. Aplikacije koje mi kreiramo su upravo bave historijom i bave pričanjem historije kroz neku dodatnu komponentu, nazovimo ozbiljnih igara, gdje će korisnici imati priliku da se kroz neki zabavni kviz, neko zabavno okruženje, pozabave nekim likom, nekom historijskom činjenicom, nekim historijskim događajem. U ovom slučaju to je kraljica Jelena Gruba, koja je bila dio projekta She-Leaders koji smo izrađivali za, u ovom trenutku, 5 partnerskih muzeja, a u Bosni i Hercegovini to je Zemaljski muzej. Znači, putem tih naočala iza vašeg leđa mogu da se nekako teleportira na Bobova srednjovjekovni grad. Mogu da vidim kako to izgleda, pa da uđemo onda u tu virtualnu stvarnost? Apsolutno. Dakle, to je ideja. Bobovac je lokacija gdje je kraljica obitavala i mi smo je odabrali i u našoj aplikaciji u BiH. Dakle, kada uđete u virtualnu realnost, naćete se, da kažemo, u jednoj početnoj sobi, nekoj vremenskoj citadeli i dobit ćete zadatak da pronađete 5 različitih izgubljenih artefakata od 5 različitih kraljica. Ponavljam, za Bosnu i Hercegovinu to je Jelena Gruba i nakon što uđete u Bosnu i Hercegovinu naćete se u 360 stepeni videu koji se nalazi svuda oko vas, trenutnog Bobovca, kakav i danas izgleda, snimili smo ga prošle godine, vidjet ćete okruženje oko sebe, ali nakon toga će se oko vas izgraditi stari srednjovjekovni grad. Ajde vidimo kako to izgleda, jedva čeka, meni je prvi put, mogu dobiti naočale. Apsolutno. Ja ću vama dodati, a preuzet ću malo vašu ulogu. Samo kratko. Da vidimo kako to izgleda. Dobro. Ja vas ništa ne vidim. A vidite li oko sebe igru? Oko sebe igru da, i ja sam već u srednjem vijeku. Odlično. Čini mi se da sam neki vlastelin koji traži skriveno blago. Da li mi to na ekranu vidimo? Vidimo. Gdje ja to šetam, evo nam i grba
naše srednjovjekovne Bosne. Malo ćete samo unazad se pomjeriti to. Dobro. Tako. Dakle, to je ta početna soba, možete se malo okrenuti oko sebe da gledalci vide, da dobiju osjećaj da je 360 dakle, stepeni sve oko vas je taj kreirani prostor, to je ta početna vremenska citadela i evo tu upravo imate 5 vrata koji vodi u 5 različitih država, priđete slobodno vratima i otvorite ih baš kao što biste ih otvorili u pravoj realnosti, znači skroz priđite do šteke i pružite ruku na šteku, kao to. A ne hoćemo što? Da sad povučem. Na tu, bravo, to je to, sjajno. Malo ćete se skloniti i sad prođete upravo oko vrata, jesu malo. Idemo, jel? I sad ponovo tako prođete kroz, tako još naprijed, slobodno. Da vidimo, hoću. Možda sam previše golem da ne mogu proći kroz vrata. Idemo. Eto ga, bravo. Naravno, prvi put je malo neobična interakcija. Krasno, zaista jedna velika interakcija, jako zavidnog nivoa, pogotovo ove 3D tehnologije. I evo nas, čini mi se da smo došli na Bobovac. Tako je, možete vidjeti kraljicu desno od vas, ako se okrenete. A evo i naše, poštovanje, vaša visosti. To je naša, kao što ste najavili, poznata glumica Selma Alspahić. I vidite kako se oko vas lagano pojavljuje. Impozantno, zaista. Zaista, evo da kažem da svi posjetioci koji dođu u Zemaljski muzej, ovaj showroom, mogu da zaista uživaju u ovoj 3D stvarnosti, odnosno virtualnoj realnosti, a pored ovoga svakako tu i ova aplikacija mobilne uređaje koja je dostupna na svim ovim historijskim kotama, tako reći. Tako je, dakle uz VR aplikaciju, mi smo napravili jednu AR aplikaciju ili aplikaciju proširene stvarnosti, da i to približimo gledalcima, to je nešto poput recimo onih Pokemon Go igre, što je bila dakle aplikacija koju instalirate na svoj mobilni uređaj i kroz kameru svog mobilnog uređaja vidite neki dodatni sadržaj na određenoj odabranoj lokaciji. Dakle, ponovo za Bosnu i Hercegovinu, to je Bobovac i ako downloadujete tu aplikaciju na telefon, na samom Bobovcu dok ste možete pokrenuti aplikaciju i vidjeti grad oko vas, srednjovjekovni, ponovo kako se izgrađuje, te također vidjeti našu kraljicu koja će vas pozvati da upravo dođete ovdje u muzej i riješite misteriju koja se desila sa njenim postojanjem. Pošto sam pri kraju, ja ću igricu da odigram nakon ovog našeg uključenja, nakon ovog našeg live-a, a sada ćemo se vratiti u ovu našu realnost. Hvala mnogo, oduševljen sam i vjerujem da će mnogi posjetioci koji dođu zaista uživati u svim ovim, pa mogu slobodno da kažem, blagodatima tehnologije koju danas imamo. To je i naša nada i nekako da pokažemo na ovaj način da možda i za nekoga ako misli da muzej nema nešto interaktivno, nema nešto direktno zabavno, pokažemo da je u krivu, da ima i najinteraktivniji i najzabavniji sadržaj i da će to nekako i kod naše publike odjeknuti, da će doći vidjeti i probati ovu aplikaciju. Sjajno, hvala mnogo i susreću u daljem radu, pogotovo za udruženje DigiBa koji se bavi ovom digitalizacijom, novim tehnologijama. Hvala i vama i prijatno. Evo, toliko za naše uključenje. Svakako dođite u Zemaljski muzej, ovaj showroom, posjetite ovu predivan projekat, ne mogu da kažem izložbu, ali zapravo virtualnu stvarnost i zavirite u doba vladavine Jelene Grube u naše srednjovjekovno Bosansko kraljevstvo, da odete, pa barem kroz ove digitalne naočale do Bobovca. Toliko. Uživaj i dalje i hvala ti za ovo jutro. Nedim Purić bio s nama uživo i sad.